Dobro, Srna Kranjčar ima tu nešto vremena, možda i prostora za eventualno putiti udar. Kranjčar ide prema golu i gol! 1:0 vodi Hrvatska! 1:0 vodi Hrvatska! Kovač, Eduardo i Olić se priključio i dobro je došla lopta od Eduarda, može li nešto Eduardo između trojice, Eduardo ide prema protivničkom gazdanom prostoru, Eduardo i Olić, zaleđa nema, Olić 2:0, 2:0 vodi Hrvatska, Ivica Olić, Engleska na koljenima na Wembleyu, Hrvatska vodi 2:0. Ali nije prošla opasnost, opet nam prijeti Joe Cole, Pletikosa ide na tu loptu i Pletikosa siguran. I što sada pokazuje Freudenfeld, 11-terac za Englesku. 11-terac za Englesku i to nije Freudenfeld pokazao, nego njegov pomoćnik tamo na drugoj strani. Što se ovdje točno dogodilo? Cole je nabacio jednu loptu. Lampard ili Pletikosa, Lampard, Pletikosa, gol 1:2, Engleska se vraća, 56. minuta. I opet može biti opasno. Beckham šalje sredinu. Crouch je sam. Crouch 2:2. Mini pritisak Hrvatske, Pranjić, Petrić, imali prostora za udarac, Petrić puca, Petrić 3:2 vodi Hrvatska na Wembleyu, Mladen Petrić, Hrvatska vodi na Wembleyu, drugi puta večeras. Zaslužili smo ovaj pogodak, bravo Petriću, pa to je bilo kao i stopa, nije mogao braniti. Briljantan pogodak Mladena Petrića, sjevnula je ljevica, Carson opet ništa nije mogao, prošla lopta pored Sola Campbella i kratak ostao za dužinu prsta možda Scott Carson, ali Pranjić je unio puno živosti na tom lijevom boku. Da, odlično je proigrao. Quite frankly, he's won that war, that tactical war, and he's won this football match.
still stand by what you said at half-time? You're particularly scathing about Steve McLaren. He got it right at half-time by making the substitutions, but then he got it all wrong by dropping Defoe into the hole once England had come back to 2-2, and it just gave the nudge back to Croatia to go forward and score the goal. So for me, he's tactically naive, and he has cost England a place in the Euro Championships. Just confirmation, England fans are currently waiting for the final score from the Andorra-Russia game. It's in stoppage time. Russia lead by a goal to nil through Saicef on 39 minutes, but they have been reduced to 10 men. How about that, Jamie Reeves, waiting for Andorra to score? Quite. Andorra have managed 2 goals in their 11 qualifying games so far, and another full 90 minutes played. I can't believe we're holding our breath hoping that Andorra will do us a favour, because we didn't deserve it. Croatia looked a much better football team than we did tonight. Tactically, technically, in every respect they looked better. I thought we were poor. It was great the way we came back into it. I agree with Paul that we shouldn't have sat back and given the initiative back to Croatia, but we don't deserve to be there. And we're not. That score has been confirmed for you. Andorra 0, Russia 1, and it means that Croatia and Russia will make it. Jutros oko 5 sati i 30 minuta u Zagrebačku zračnu luku sletio je zrakoplov s našom reprezentacijom. Ni 3 sata kašnjenja nisu obeshrabrila najvjernije navijače. Jako smo sretni što ova pobjeda nije plod slučajnosti, sreće, da smo mi visjeli, da smo mi stiskali, a mi nekako je iščupali već. Je to jednostavno smo svi 90 minuta bili bolji protivnik na terenu. Mogu reći stvarno da je bilo fantastično igrati na Wembleyu i još tome smo pobijedili, stvarno može biti presretni kako smo večeras odigrali utakmicu. Pa evo, moram čestitati prije svega ovim divnim navijačima koji su danas se ovdje našli i stvarno su bili, po meni više sam i čuo neko ovih 90.000 Engleza i oni su bili stvarno naš, ono što se kaže, vjetar u leđa i nosili su nas i 90 minuta.